Emir je duša od čovjeka, duša. Znači ne zna slagat, ne zna ništa što ima u oči, rekni svakome. Ljudina, jedna po jedna, eto. Ništa drugo. I nemam riječi za njega da bi upotrijebila nešto loše. Hvala mu na svemu. I hvala mu, jest, što hrani nas i o tim ljudima što pomažu. Eto. To je to. Dedo! Dedari! Kako su dedari? Ja sam rodom iz Knježine, dakle, nisam se ikad tam vratio, tamo su oca ubili. Navodno tražu mene i onda su oca ubili. I nisam se ikad vratio, ovdje sam bio izbjegnut čitav život. A žena mi se razbolila 95. godine u ratu, nisam imao djece, nisam strika stio da je ditan, da je otidan. I evo sad samo, hvala Bogu, 25 godina smo žali. Dao mi je Bog nagradu. Imam normalan život, a i ona je dobro sad. Kako si ti? Ovo je najbolji djete. Ja sam samo školu u Sarajevo išao u trubačku školu i tamo sam završio školu, bio i u vojsku sam tu trebao da završim. Ja sam ošao u JNA, u vojsku. Sad otišao sam u Sloveniju, u Tolmin. I tamo kad ono zakovalo u Sloveniji, Slovenci me zarobe na Šentilju, na granici, i u zatvor. Ustrojili nas ispred zatvora, bio 3 dana u zatvoru. Ko hoće kuću, može kuću, ko hoće vani, može vani, ko hoće u našu vojsku, može. I ja hoću kuću. Ma hoću kuću, i dođem kući, nisam bio kući 15 dana, komšije me prijave da sam došao iz vojske do Zete. I popio poziv u vojsku dane. I ovdje u Lukavicu. Odatle, preko Manda, on je sad Niš. Pa onda u Novi Sad, iz Novog Sada na Borovo selo, pa Pakrac i Vukovar. I Vukovar sam završio, kada je pa Vukovar, tu sam završio sve. Dovuk nas u selo Buzekara, kod Brčkoga. Da se tu okupamo, da se sredimo, ko neka nagradna. I ja davo tu patrolu i ovako skužim da neki 300 metara ima nena u dimljama kopao krompir. I ja spuštam pomitno na neni pa vidim vojsku. Ja je došao ovdje i ovdje zakuva se rano. I čitav zad sam, 3 puta sam ranjavan. Šta ima, kako ste nena? Evo kako ne pita nikako, kako je vidio da sam samorla ko... Kako ste vi? Gdje je Miroslav? Otišao na takmičenje u Zenicu. Kako si, dobro. Nisam mogu da se letim, da mi žena bolesna bila, da niko me nije htio primiti da plaćam kirije. Kako sam došao plaćam kiriju po mjesec dana, vidi ona gleda da je ona bolesna, kaže ja ne izvinjam stvarno, meni je žao tebe, ali ne može više biti ovdje. I ja nađem tu, slušam, šta ću, rekao, ovdje me niko neće dirati dok je ne budu rušeni. I tu sam se ja sam se patio, jesam kisnuo. Pada kiša, mora stajati lonce, baš ono živio ono nikak. I sam mogu povjerovati da čovjek mora da tako živi. I nisam bio gladan, ali sam živio nikak. Sam gelar u kućima 2001. godine. Dobio ga u Slavskom mostu tamo kad smo 5 dana prije kraja rata. I 2001. godine počinjem da kašljem krv, iskašljava mi. I ovdje javim se doktor na podrastu i na preglede, kaže doktor na tom CT-u navodno imaš pored gelera tumor, karcinom koji treba odstraniti. I ja, što ću? Odem na operaciju, odstranim taj dio pluća, ja nemam nikakvu šlogiju desno.
hvala Bogu, evo dobar sam. Navodno da je bio taj dobročudni neki. Tad sam ja bio bolestan. Nakon operacije nisam mogao raditi godinu dana, a supruga je bila bolesna isto u sedaciji u bolnici. Nisam imao šta jest. Te godine mi dijete umrlo zime. Smrzlo se u kući, nisam imao drva. Tad nisam mogao zaraditi, ja bio bolestan, teško bolestan, a ona bila u bolnici. I nisam imao glavnije drvete. A kuća šupra s svih strana. Samo plaće, ona jedna izgubila šerku. Imala je šerke, samo plaće. Kako si Mileno? Dobre, kako se ti? Mašala. Evo ručak. Ručak. Evo kurbana. Kabulo sam. Hvala si Mileno. Kako ste ba? Jesmo dobro. Ja sam Zoka našao novčanik 500 evra. To je bila zima, pred zimu, ali pao snijeg. Nisam imao marke uopće. 500 evra i 50 maraka bilo. I ona meni policajac kaj bježi go, da li nosi to. Neću ja naštravim meni čovjeka. Ko je da dođe i kad se ustanovi komšićama izgubio novčanik i kad je to mi je jedino što sam mogu spara 500 evra. Nisam se evo ti kaj 50 maraka, ali ako neću, pa evo ti 50 maraka. I nakon mjesec dana do toga se Elvir pojavio. To je Božja nagrada. Kako je Kiga? Srpski legendo. Šta ima? Kako smjera moje? Dobar. Kako ti? Evo, dobro. Radimo grad, ne? A ovo je najbolja osoba na svijetu. Ja. Ovo je naš korisnik, ja mi da dajemo njemu. A ovo je Kigo, onaj dole. Šta ovo radite Kiga? Moramo ovo što smo iz gola. Gdje su ostali? Vidiš ovako. Gdje su ostali? A? Gdje su ostali? Gdje su ostali? Eno i tamo radi. Ajde. Nema u nas mrdanja. Ajde Kiga. Pa tu sam živio, razvaljno, kisivala svih strana. Djeca mala, imao najmlađe dijete, imala 5 godina, 4. A najstariji je 18. Ona bolesna, svaki mjesec dana u bolnici na psihijatriji gori. Ja prodavao košpice, pa pomalo od toga preživljavao. I onda se pojavio Elvir, kod ga sam ja poslao. I promijenio život za 1000 stepeni naprijed. Evo sad ja normalan čovjek pomaže drugim. Pa supruga mi je bolesna bila, ona ima šizofreniju, a djeca mala. Nisam mogu ni raditi. Ne možeš raditi, kad je djeca mala mora djeca čuvati. Ona ode u bolnicu po 3 mjeseca na psihijatriju, ja sam djecom. Ne mogu da kupim ono što ima zarađeno djeci, kamo da zaradim još. Tako sam bio u teškoj situaciji, najvjerojatnije škola je to, išla je starija sječka u školu, Aleksa Šantić. Da nije škola tražila kakvu pomoć preko ti humanitarizacija. Kako je došlo do Elvira, nema pojma. Kamo je Elvir došlo i kad je vidio to gdje živimo, čovjek se zgrozio. I obećao mi kaj 90% da neće dijete spavati na ovakvom razvaljenom kauču. Ja sam kontovan, tražio sam pomoć i od opštine i od države, jer ja sam ratni vojni invalid. Tražio sam od boraca, a niko ništa nije dao. Mi kontam da mi pomogne momčić neki koji, kad mi nije država pomogla, kako će mi pomoći on? Ali za 15 dana zove i kaže, imao sam plac koji mi je kupio neki čovjek, donator iz Amerike. Ja sam bio ispunio želju na Hayatu, poslala škola. Pa se javio neki donator i kupio nam komad zemlje u Krivoglavcima. I tako sam Elvir ispričao za tu komad zemlje jer imam. On je rekao pokušat ćemo nešto da vidimo, da napravimo bar neke male kućice. Da možeš mjesto u djecu dojim. Ali eto, od male kućice napravimo pravi dom. Baš.
I sad je supruga, hvala Bogu, ređe te napade, dešavaju se, djeca porasla velika, evo ja nemam šta drugo raditi, idem ja pomoć drugome. Kad su meni pomogli drugi, idem ja pomoć drugome. I evo svaki dan sam ovako na terenu, razbacim ranu starim, nemoćnim ljudima. 92 baka imam, svaki dan. Negdje oko 68 adresa i oko 300 km, možda dole malo više, ali oko 300 km ima obično. Akću ti odmah krećeš. Požuri, uzmi sve što treba i ideš, nemaš vremena.